Ole tun tum video về thùng ở rồi in rank structure CPI Army Navy Air Force rank structure mo and hierarchy structure is of the point of chung chu kono sei le dona em lâu trong hiện trần tay là group C ở trong hiện đó eta in một anh em tập sơ là vợ nó đều rất là phần ra cái này đi đầu chân là làm kiếm thầy con xí là vợ hey nói một thầy tuổi ngay là yên tay chín hi in một thầy là hết à lên này của ông này Havildar mình nghe bắt lên major Havildar major thì thế company Havildar major thì thế là ông ta là group C bị cả nên em Havildar cái tỷ thế thì group C thì ta làm chín rồi hiểu cho nên si baby cả chứ nên please in the focus pot là si baby cả chứ hay mình chín giống hình group C cái tỷ khăn ta này si baby cả nên cho nên abang hết à naib subedar kan tite le subedar major kan tite hobi group nghe yang group B kan ti kha gazetted kan ni anti running police nga example la police ate chonin assistant sub inspector te tro sub inspector te handle ni ta henga ania kha chonin police nga kha chonin ungazetted lawin ka share so chon inspector ri gazetted ta na ma se CPB ga chonin ungazetted pe kani ani hobi group B hobi chung chu ni ta chonin group C heng ho hemi Havildar lens nai ka changa battalion Havildar major kan ti thang ni group C ve kan ni chonin naib subedar changa subedar major hi group B ani bokta gazetted chonin eta lieutenant to field marshal kan ti hi ani hi group A ni chonin ni china tila video salama ti jok teng amnon soi tong khanin heta NDA kan ti te CDS kan ti te yang JAG mo just advocate general legal officer ang ti kha khang te le thel dang tam tak MG CPI officer bi kha MG tam tak ma khata officer MG bi khau kha chu hi lieutenant hi an rank tran na boran ta ne chonin lieutenant a kum hin no ma kum hin no captain rank kum group no major a ting do khanin thil kha kal chau thrin ne chonin promotion in lieutenant colonel sen hi chu kal ta lieutenant colonel sen hi colonel chin hi chu asan pain promotion ang tolawa heng hui chu upat molama ina ni chu upat molama enge exama hatianga bai chau le kha ai le to ni heng hemi chin hu zong chu ta chu ni cho nên sector chu enge hei an mi he ang lo ni mai in ki mi ani equivalent rank ve kan ni tian a zone ang zet yan army cho nên brigadier ni nga navy omani cho nên commodore ni nga Air Force omani chon air commodore ni le mai ma dang lam na lawa an ming hi nang lo ni mai an rank an tin an thu dan kha chu ai nang ve kan ni cho nên enge yang an lo officer tur khan an lo tling an lo tran chia Air Force ni chon flying officer ani nga navy ni chon sub lieutenant ani nga captain army ni chon in lieutenant ani nga yang khan ni le mai chu tiang che chon in mizo ro chon in a group C le develop ma hanan soi taila mizo ro chon in yan Havildar antita Havildar te nge yang lens night kan ti te hi anita ni mizo ro chon te min vai min alo put wange a thin gal de week khan ni heta navy ni an en vele taila navy a te chon in petty officer ti khan lo ni ta la ya batin Havildar major ne khanin an ni na khai nang rang sia wase Havildar major ti ai chonin petty officer han ti te kha chu a changkat mel bi ke me mani wase chulai a chonin she tur chu engma dang lam na wal khaum lo ni an rang thi ai nang ve ka mi chin hi tian chonin helam chin sai zong le mi chin sai zong le mi chin tian ai nang ai ni equivalent ve ni ti kha koron sei du bo ka etelanin nghe này group BB cả JCO mà em bị chín thì JCO còn thì khăn ta này junior commission officer còn thì khăn nên em bị chín hậu giống đi lens này cái promotion em bị nuôi ở trên rank bạc đó mà sẽ point còn thì khăn rank point này là ông chú anh thì là nên bây giờ vì na
tông voi lo ni lo se si pai lu mum si pai lu bo kan ti kha entry yam da ni ta kha si pai lu mu ma khan an lu ta ni si pai lu mu ma an lu khanin an promotion nei ma sak per na tu chu lens nai khi ni chuanin lens nai ka tang khan promotion kha kal chho thea chuanin le video ma sala ma khanin pakhat ka lo soi tel lo tu na ka ru ro lang le thut pakhat bok chu he ho tan hian thâu le khata voi le khata promotion ni lawa enge officer an ni ve le da di ong ani chu chu enge kan ti chuanin ACC ke Army Cadet College mo NDA de khanin si pai tang lai tan khanin class 12 khanin ka share qualification ka class 12 khanin ka share chuanin ACC a chuanin Army en tang lai khanin kuming zat nge tang tok ti antiran departmental Mizoram exam anga an soi ta kan share thiam tlan dan tu chuanin departmental exam kan ting deuh khanin a tang lai tan te enge na thok lai mo service lai tan khanin exam kha si pai Defense Ministry khanin offer ve le thin ni chu enge kan ti chuanin ACC chu ni ta ni ACC a chuanin si pai tang lai kuming zat nge ka shelo kumnga nge kum hi vel mai the chu tiang lo tang to tan ka chuanin kha ACC Army Cadet College entry kha enge yang exam ve le thea khata an tling ani chuanin ACC kan ti khanin kum thum an training anga college sang tho khan NDA ang tho khan mo NDA kum thum an training a IMA kum khan an training ang ve lo khanin si pai tang lai te kha ACC a khanin Army Cadet College a khanin kum thum an training anga chuanin IMA kan ti Indian Military Academy khan kum khat an training ve lenga ti chuanin si poi Indian Land Sniper lo ni se heta wilder po lo ni se tho le khata Lieutenant hi aron ni le thei ti aron ni le thei tho ti na ni chu chuanin heta JCO ong chi entry te pom le tai la kha chu soi lo mai tai la chuanin nge ni leang poi mo de pakhat chu hei han ani la police ne hen in an rek kom dan de chu ten ai han tho ta ni heta officer a chuan star pa ni na tinge kan nau te po zo nang thina pakhat chu si pai rank ken shet pol thina ni police ti zok ten police rank khale lieutenant rank te captain rank te poning captain star pathum le police action star pathum an version inspector captain star pathum le police star pathum khai nang lo ni mo bai lo tur chu ni chu hei strike an nei ni group b ho chon begin na panglam kan video lo en tu ve tan group B a reng chuanin strike pa oma group A officer ho chuanin hei an marula strike hi ve lo ni si pai bi ka khan chuanin hei chu se ngai lo tura ngai tai la Navy nia Air Force khan ni le mai ta chuanin poi mo de bo pakhat chu Field Marshal hi 5 star Field Marshal kan ti hei Admiral of the Fleet kan ti te Marshal of the Indian Air Force kan ti te hi then equivalent rank vek ani ta an ni ho hi 5 star nge officer ni 5 star mo chuanin general kan ti hi 4 star ani ta police a hianin IPS atang hian ong ve thein ka share so chuanin chung te chu ni ta chuanin a sang ber chu ani na turang taka chuanin sang ber chu police a chuanin 3 star general hi DGP kan ti ka mo a sang ber ani ta chuanin khang ho zong khai khong tu ka pakhat kha ong ve le in police be rangai ka shela wa mi general rank kha ong ve thein chu all India khani ha 4 star an nei ve thea si bai be ka chuanin Field Marshal hi rank sang ber ani ei chu rank pang ai pon ni lo honorary rank pang khan ta pati che ka nei ta nge niang India po Field Marshal Samanek Shaw kan ti kha Samanek Shaw kan ti le kem ka re pa mo ang che kha kan nei ta ang lo nge niang Army bi ka chon Air Force le Navy a pi chon lo pon ka shelo chung ta chu ni chuanin mi rank chung cha khai ka thiam ngai ka ron te ka zei lo ka ti to ha chuanin zona zot tu le sa chiang gong chi kha lo om ni chuanin ka thiam to kan ka lo chang ve do nya ka lo mai le chỉ vậy là biết cô lên ha video mà sao mà khá nên ấn đâu một tổ nên si pai chung trang bị Army Navy Air Force kan ti si pai tak tak mo ha ho kha entry chung trang kha lo soi to thì chuanin tun tum video về thung ro hi chuanin CAPF kan ti
Central Armed Police Force mo Entinanin Ministry of Home Affairs ngoya ho bika kan lo soi ve thum to ni tuna chonin entinanin sipai te kha chu Defense Ministry ngoya ta tuna kan soi tur ho hi chu Home Ministry ngoya nge Armed Police Force le hey number 6 le 7 Assam Rifle le NSG he ga ron ta tel de mi me nge mo chang kai pui long ta ki ti thil thua heng ho po hi sipai pa ngai kan ti army ang tak tak khan ni lawa paramilitary force anita heng ho boy home ministry boy anong thodi ikha le CAPF chungchang bi angkha gram soi do na ei CAPF bi nge kan ti chonin Central Armed Police Force din khan ni ta CAPF chu chonin engin nge CAPF chonin ingeng thange offer tiang UPSC hoi rita Union Public Service Commission kan tiang hianin hemin hoya hianin CAPF Assistant Commandant exam hi ongwe hianin Group A B kan ni chu kami Group B le Group C ang chi ka chu nakina video sa tang na soi tura ngai la CAPF B ka hi chonin UPSC hian kum tina bot se thina Assistant Commandant chunga chonin heng ho hi aram offer thina ni point number 1 to 5 hi BSF kan ti te Border Security Force CRPF Central Reserve Police Force kan ti te CISF Central Industrial Security Force kan ti te ITBP Indo-Tibetan Border Police ang te SSB Sastha Sima Balan heng hi Mizoram achon anong ve pon ko sa chi lo heng kan ti ang te ITBP te mo heng hi anong chi pon ko sa Mizoram achon heng ang recruit hina ni combine exam thon ni NDA ang te ukhanin Army Navy Air Force la an merita jerin PCM hawin NDA apo katiang khan an merita jirin nan op thei an ti kha du khati khan an thang thei an tiang deuh khanin Army mo Navy mo Air Force an ni thei an tiang deuh khanin heng apo an CAPF apo henin MEP heng hoi te la offer ta ni CAPF henin chonin an merita jir khanin ti khan an du khan thang thin bok ta heng ate po henin chonin CAPF engin nge exam thei an ti chonin graduate in any discipline graduate in an exam theya chonin kum som ti atanga kum som ni pangai kartan 20 to 25 years graduate tanan ai he ta hi exam theya chonin SC tan khanin age relaxation ka 5 years om bokta om je chu SC ST tanin 5 years relaxation om ni chonin kum som thum man ni thleng khanin SC le ST ka chunin en ha hi CAPF Assistant Commandant ka an exam thei don tina ni chu chonin he video lo thlir tu te anom lo tura khan ngaya ase soi ve chu bela OBC kan te OBC an tiang chi entinanin other backward class ang chi ho khanin relaxation khan nei ve a 3 years an nei ve bokani chonin kha akal phungju ni baita BSF kan ti te CRPF CISF ITBP SSB kadu hi kan ni don tingo thailo ni om ja chonin ati thidan ki chin te pom thonga ase om ja chu merita zir zelin ngan ti to kha merita zir zel khanin ti khanin du kha than thei ta le chonin heavy Assam Rifle le NSG kan ti bi ki soi le tai la có thể solo ra là Assam Rifle big itu Assam Rifle big ki soi tai la administration ang chi management ang chi ka ani hi chu assistant commander ang chi ho hian in anon la velo eng ho paramilitary force chu eta chi na video masalama kan lo soi to si pai pa ngai officer pa ngai ang chi ho kha ni management ang chi hi chu Assam Rifle ang chi ate hi chonin an khoi vek ta ni ang song song kha video masalama khanin karon sai pe hi den toite karon ti le zoi ni chu ala lo me